Mamenfa video be into her. I am here because of this video. Papa. What about the Nina Mamma and I? Nina Mamma, Nina Mamma, honorable. That was Sammy Gyamfi. Yes. Who say woman? Monday. Mommy, Eko viral pa. I don't know the reason why this video is going viral. And I am here because of this video. Usha video noa. Yakasa. Yenua Sammy Gyamfi, the great honorable lawyer Sammy Gyamfi. Video and a mama parts and a mikru and encrophobi judge and chain video called viral pa. And I want to me person me kasa efa video no. On the Ghana phone sometimes I know me nipa bi a odwen wo mo aya na wonte ase. Se obi hu se obi eni obi jina baabi anase obi ni obi kasa ana obi ni obi eye bibia omo fa no different perception enu ti na me wa ha na de enti a me wa before se me bo video no de enti a me wa ha no obi anim se me Sammy Gyamfi number 1 onye madamfo number 2 me nhia no da number 3 me nini ni nkomoda number 4 meaning the number the level baby or one and me level me wo form or was so na de tie nie and then me call baby very special place and then me call it na bra me free program na say a me ba no and me do baby pe na me hu say class bi to so me too many na me hu ye nua be ma Sammy Gyamfi. To me who you be massa Sammy Gyamfi pe na me ka che me kun so dane ma yenyina na ma hu honorable Sammy Gyamfi and us na wo de wo obi a wakwakoye politics ama MPP fo ayi ye nua be massa Sammy Gyamfi mu eye NDC ni ade na wo se yenyina na me kun ginae na me see fom me akasa bola avono so me akasa na me see fom to me see fom so lucky na yenua be massa Sammy Gyamfi nso asifom a woni nkrofo bi edi nkomo eti me na me nante ye na me call ne nchen eti me call ne nchen no na me bo me din me kra dey in fact to be honest with you nyame nim de oye da bia because said na me hwene a me di ye NDC fo eniama ye beto aba ensem a me kekan ye eniama me ye na me hia ye nua be massa Sammy Gyamfi no wo na me feel kwa so be pam me oh the body guys omudi na chikura be pia me say ma me ko but onya botre na me chia no te be chia ne wie no sha se o tu me fo abusua mu ntie ne yie ti asem ne yie don't twist anything and I say don't be offended because video no as a crophobia will say ye nua be massa Sammy Gyamfi ama mama part dollars be ekita nensem enuti na me wo ha. I am here to explain the reason why intia oyi says can share me sa na Ghana for hwe me Agradaa metiwo ya sika we enye sika what you say sika we enye sika bia but ayefe etimi nua be ma na me ben no momo lava no so me be me nua be ma no ana o chance no say oh mommy we a nice woman na sane wo ye fe ne sane wo tie ene sane ya me hu social media wani so hye wo didi atem wo kuntokwa ene ade no hwaso jai santokwa no na wo ye fe dodo eche sane ma na wo ye wo social media so no na sa akra na wo ye ya wo di biba me papa oluman so what I say wo di biba me papa oluman JM so na die pa na JM dia ye untia utimi edisa niama ya wo ye ba JM so na so bra Sammy Gyamfi JM asam na mo kan no enye no kure
eye preaching ena me preach ye ena bloggers eko twaye ena omode kwaya de teye ese me di DJM atem na no kra no mo mpanifo no ba ko frɛ me Emma me be video correct yes me the DJM atem because obi anu say JM or damakoma so pa me penasem pa na NDC edamakoma so eti abra me ka say NDC edamakoma so no and obi say am say ye nua bema onabo Sammy Gyamfi and obi say am say na say NDC da wakoma so a eba na say ne ye to aba wutibi betena ase ebe ye dede ema ba wo mea ebe ye ba wo mea wini wo na wo ka kire me say NDC da wakoma so ena me say me ka kire ne say Sammy onabo ade ba ku eye me ja ewo makuma mu abusu abolava no so ade ba ku ye me ja ewo makuma mu na ade na ye me ja wo makuma mu ne say me do NDC papa me when this mu fiti me nkwala brem amabusuafo nyina ye NDC fo me see me fie kase ewo obo Agradaa Love Palace efie no na me na mu da na me na fie no mu da na me tena mu da me wie fie no foforo no na mo ba be election na mo ba election no mo nkrofo ni bi e baye ano mo ba be politics omo ba work ewo obo the whole house no commit media rent home over like millions of dollars dollar bundle be 1,000 come the rent home now so esan say me do JM na me do NDC party ti me di fie ni ma wo mu free eyi makuma mu se di besi bia no me di fie na ma wo mu fanya politics sade be ya se Yakopon ya dum ne nyina bɔ mpa ya ne papa JM etimi wi ne a menso me fie na me dia mo dia ye politics no a wo mo bedam free for 4 solid days because mo ba ya woda efie da bi kura ba Wednesday almost getting to 1 week ya mama Christiana wuni eka ho big akwess eka ho kuma wood stars a wo mo ye campaign ma NDC nyina omo ka ho me di fie ho ma wo mo free amanjo mo kapre because na ye nyina ye boa ma JM atimi aba momo love no so 1.4k momo love no so emame because ni me suma ho de ametimi de aboa wo underground me ye t-shirt e de boa nkrofo eye me bebia me ya sorry MP omo wo ho me boa wo mo underground me ye niam bebre e de boa JM na de tie ne se abrantie bi ye de asama to me so na brantie no ede ne nkwa ekutwa aso ekobu odua ede maame abrantie no so yo bia wo ye MPP ni enti sabrantie na koye sa de ne de ne nkwa to so maame de ya na chese meme mu a me de aboa NDC eka mabo emu t-shirt amaye emu miami TV station me de ma NDC fo betna me TV station eye campaign di ma JM ma ju BS kame mom airtime free e de campaign oba me am status wa me post to JM abra ne ye ensema me ne ye nua be ma Sammy Gyamfi e kan na me ka kire onu no ade bi ba TikTok na Sammy Gyamfi ye nipa bi I have respected him today because me hwe abufuo ne niam bi ama ye atia NDC enso Sammy Gyamfi timi nya abotre etie manum nsema wotimi usana ne drivers no ene ne bodyguard ne na police phone nyina omudi na chi no omo pentama move car no but was mo ntwen na minti Agradaa nu mu asem minti Agradaa akoma so asem ana Mr. Gyamfi ade bi ba wo TikTok na ye hyehye nipa wo do no me hyehye ye de JM ne di kan ema me de nkofo bi koto last tisi ye show bi ana odo JM pa me na me di kan enso abrante ne nkwa koto wo ma me ntino na me ni choice na wo se me nso me ye bibi na me di tua abrante no eka eno bi sa me sinti se die pa ne ha me ena se ade ha me wo makuma mu eye me fie na me de ma NDC fo ye campaign free o mama me kapre na nyame ya dum na JM abetena so
na makwala born in some enemy near my ye enti and the NDC ye me a free mu na man to me nyamfa so be free Sam near my sacrificing me fear me sacrificing me TV station me sacrificing me platform me sacrificing me TikTok in your nara and ne sadia na me koye nti no ma nyamfa so be free JM ho e wa bra JM awini enti e papa Sammy Gyamfi na ma hia we me de chopa kase e fa so se fa koma ye papa JM man John Dramani Mahama the man's a boy incoming prophets me no se papa no nyame e dana koma so fa chopa kase e koma na ma me se me pa ne chow meet me ni di na tamo da na ye editing and omo be ye and omo de tom so abusua momo love no so e mame na afen so ye mame lodina fa chopa kese e ma ye mame lodina se me pa ne cho ne ba ne me boni bia ma ye bia won fa me boni ncheme ye me kan ye bia won fa me boni ncheme afen so wa wo ye mi nua be ma Sammy Gyamfi mi bunko todwe nyina wo fa me boni ncheme se me kakasa bi mane ye wo ya fa me boni ncheme afen so ye nua no mo a omo ye ayi NDC youth e ma bi omo gina NDC achi e ma bi omo ye NDC fo me ma bi omo ye NDC fo me de fa so se fa chopa kase e fa ma wo mo ma me na bi si biem na se die mi ankasa makoji mani so na me koya amaba se pass metna se obi de NDC abanya ni mu ba ye fom ana JM ani mu ba ye fom ana wo ankasa me nua be ma Sammy Gyamfi ye de wani mu ba ye fom me sraw we de me de chopa e fa so na ja me bu nkoto dwe so ne nan na me pa ne cho ti me pa ne cho wie ya wo ko no ana me se papa ne kura ne sen ifie ya me di ma mu free wo de ma me fuel abusua mu ntie o eye me wie ye no na me se Sammy ne kura ne sen wo de me fie ya me de ma mu wo de ma me fuel na at least me so makoma entome yem na me se me charge mo a eye sika bebre enti ma me fuel ena jono afo ne car to ofo ne car no ena me di na chi just ofo car na kura me te talent ho ena me di na chi ena ja oyi ne person and all kind dollars say 1,000 or say and of the mammy to the mammy na naja be so bapa mi so mu to be so mu akakra kind of massage and what about the na mammy and I and at the manya shia yesu in kwade Samaria ni ba oba adam moja tumi finchie duasa wotwe na menya yalesa na me moja tumi de entre ni nyame ayamadom ni mahia Sammy Gyamfi enne wo se moja no etwa ewa na do de hye me nsa no de kaaye no mehwam free ne nsam na wo ye honorable nti no wantimi ni me ade gidigidi e de ne Agradaa me fa no kode na da bese ye me na me krui se na nkrofo bi teba bi kitafon abusia wala avona so se na nkrofo bi teba bi kitafon e no mo video e no mo de ade na beto abonten ama de na luku ti se asa me ne Sammy Gyamfi e wo like asa wo ye madam fu bi mi hia ne da kana fo minim ne da na osha me mama part bra ma bre when this ho so many years fie kodu ho edi mi fie ama wo ma ye campaign di mi TV station ye campaign edi me internet ma ho di mani mo nyam aye campaign na just seconds yayi enso ra to me mama so hye na ka mo fo se nye jimi na me jimi me ho ena ka me di mi le mu ne kan ne ma hye Sammy Gyamfi ya se ka blog pa na ka meji o enso so ma ko jimi mi hu te ja mi hye ano no ko fie o no mo baye eja wo kan ma me wi akra no enya hibia ena me die ne den ne ja ono so ya gentleman Sammy Gyamfi se me nim so ya gentle sao wo ya young boy wonim nyansa
No wonder say, ya papa J, I'm a pigeon, then I got to go to ne, woni munyansa papa. Because he cannot demand a crown or no crown or to church and what I'm saying. I branch ya wuti sikano, ka we say tawni boom, and so what to chow to me say, or bow mine sikan who buying. But I want to so, or bow mine sikan who buying, because Kotojani Mabuno. Sikana me perceive ya de mameno. Let me just say what ye sikana fin what kind of baku, me no, me as animals a. Sammy Gyamfi na branch ya pa na ya chesosano. And the sikay na what kind one of young feelings. So what's ya say? Send obi jina baby. And one video to me pamot show. So ye end this baboon and now your penny be with your be. Now who says Sammy Gyamfi mami sika. O two me full. And I mean I'm a dying a car. So me fear na me de momo ye you know. On mami fu we me so ne me share me Samelia ni ba me share ni. On mami moja ntwa. Ene ja. Wa mami moja no kofio. Ti no kofio ye papa Sammy Gyamfi. E dia